Ya omuwala pona wafimanya kwa na baranduri bakambwaka ile nijebu na mambo va N Johannes na ino tena tutugere na kamboke 20 oko Shinyengele ya ningi Eyoka shitukuro shiti tano ya o shitukuro shiti ne teshipu igine nino andishi sho tashikarango na tango shiwa kukara wa udana wa kuja ko pati wana fyo kupate yo kongo karushi kucho peni peliwo ya shitukuro shiti tano abalumeno bakala shike bapashuka beta onyenda kejo natakalunga tena onjo nohonde adota itika manga belio mitumbo haruka beudite na tangweta pula kutya David jota kongo shike o Paulus abona David kavali bemuwete onatangwa shike natangwa kwafika mutaiko aktaulike natangwa kwafika matayo ko taulike kuna David tati bati oteke mutilekela manga inamona bakoshashi otashinya no kadiva natangwa inakalako unene okwa alukatati David gwe mutata elashi yetatu yilene mufida etakofa tambonyoka shike manga bakwa obeli omumitumba tava mapolina fiero atalitende eshikwaela no natangwa kwa kufa bakwa tewa fala pokanele kamwe kaela kafa wakapale kwalombula Paulus opo aye potete na shaleta pomadimwe yo kwatukapo sho vaninga aveshengao na shibakamba duko konele imwe ya mwena yo yangungumana ashike oidifa omahuli obalumeno kwali tabamunika bangwangwana batameka okutalatala nawo opo ne bamona omwifita upimana ndele tavayo kutakuti omwifi bakapukululwe shibafika opo kwali taputwimana omwifi okwali bakumwa konele omwifi wovene okwali natango taudimeni momingulo okwali takuna iinima yafa omahonga nokohulo okwali takumonika omipedo vanu titalala tavende bashikola kanjira ko kauka kutakuti omwifi nero kwali taidifa omahulile osho uhadipo kutya onele ili ngaha ye okuyitala kwenga helipi shike kapena malimbiro oya kukonga onele ovi wapota ile ovi ushi eshitokongo omwifi okwali taudipo makipaka eshiviye kutya ashike nana ashike okwali taundumuka omwifi wafa oixuna anga ovamati bapwilamo kutala nawa vaudonda kaye vaifana tai vapula opo vaemeni abalumeno osho vaninga tavaende belishikula fa vauka meni menelo shinima eshi shafonduda vahangamo odidi yomwalikadi lyomutumba koshipundi peke okwali ina efungu moshipala yali yelihwa inima itoka omayo eli mokanya ifidja shike ongalo menelo londudu mwali mwalekwa omakipa iipamba yeengombe nomakolupe ovanu omulo kombinga imwe otakwali takumonika omutwe womunu utalala walekwa koshiti ashike natango otaupakuma mwalikadi okungida tati ndishishi kutya musheshi shemweta pa omwahala kuninga oipuna tameke okulimemesha nale shashi mondunda omukamuna fiku mujemo inamuninga omakenge shapo ongenge ashike inamulandula eshandike mulombwela mangina tutameke nilenya mushe muliko shemokayo akande ndele tamukala omitumba abalumeno sho vaninga konima eshi bakala omitumba omulukaji okwatameka tati iya paife ndahala keshe umwe uye ufipekelela ngoko takufipwa lutatu ndele ouwakungu omo tolikolele emekomo ano uyamba kuushivale ondjila ashike yeso tomono opuwo evelelo mwalikaji owo kwali lakula lili pokati konulo lo olo aliketi lopefinala lo utalimonika lafa taliti omainyo mutu nokunyika walina kukala talinyika lela abalumeno sho vaninga keshe umwe telififida opo afipekevelo olo kwali talishisha oshinima shafa otwila shane bafiko ye ohavadengwa nefungu momutwe makontobola mona kufipa hewa kapena limwe nandela kunga eshi bakala omitumba obapula kutya obahala bakale oipuna ashike ano vena oilonga ilinga yeli maltena okwafika matati ye okwahala kuninga omuudifi ano hala kaninga ongeleka yaye tengeni okwafika matati ye okwahala kukala ena ongeshefa yakula yokulandifa meni loshilongo nokondje yoshilongo Paulus okwati ye okwahala okukala ena ongeshefa yokutunga omagumbo ano ahala ashike oye akale dhingi moshilongo omo tatungifa etalandifa omagumbo ayehe
Ondudu yatameka tayi yolo tayiti alo omwaninga nawa, keshe shimwe wahala osho shina okuningwa, eshi mwafipakidhilela ngoku ovakwali tava ngaa tamukala navo momalutu yeni, kamuna efiku mukale mwaholama ile mutye kandi muwete shaashi ngaashi ngaha ondimuwete shidulife nanyevene eshi muli wete nyevene. Kudya ngaho komagumbo yeni paife opo nee tumaneni ashishe ondahala mukufe eembele moshiyaha omo ndele tamuyi mondunda oyo yashikulako, tamuhangemo uunona veli vatatu veli moiyaha, keshe umwe tetako omutwe wohanana ndele towu etelenge paife. Uuna okamwenyo kanyoko kalombwela nale kashaale pondje shaashi ongeenge ngoo wadimo mondunda omo. Ovalumentu okwali vatila, omitwe davo okwali tadhi shisha omiva vafa tava dhengwa komata ashihenga. Tangeni okwalombwela ooyakwawo tati valumentu vakwetu apa kapena omashendjo, po kapena efilonyenda, otwe unyemeneimo onye otuna okutooleni. Tangeni eshi apopya ngaho ye ombele okweyi efa nokuli, maiti naana ongashikwawo, wo ovapitamo nokuli tava fiyemo ashike Paulus outaka oixuna. Ondudu eshi yamona Paulus tali ethimbo yaingida tayiti nandi yedzilepo ondunda yange yile, yo tayi yolo pokati kokanya tayi twikile tayiti mahumuki ange omwenyo gumwe oyo uli pondunda wamo, naye okwafa vakwawo veya pa nuulayi. Paulus opo elipo taalikana mondunda omwe uya omulaulu naashi shilimo tashi vema ombele yaye nokaana oko keli moshiyaha. Kombinga yimwe okwali nako taku vema eembele dishapu odo tadi ende dauka kuye. Omulumentu okwamona kutya itashipi vali nameya, ombele mokaana okweyi endithamo tafala omutwe ou kondudu. Ovalumentu osho vaninga keshe umwe okweuya nomutwe wohanana eukwete peke. Omukulukadzi okwayamo tati omitwe odo mwatetako ngaho, eemwenyo dovana veni mwakufamo onga ehwikilo yambo, ano eshi muli opo komagumbo yeni kuna eenghali dovana veni voiveli. Eshi inashi munukifa mweemwenyo shaashi ondemuvatela, sho eshi otashi ningi shahuununa okumuningila iikwawo andikakala ndimupula onyevene muna kuyininga. Inandishala nande oumwe ayeko keesa oko ava onyevene mwe vapange, otamukayako konima yomafiku 5 eshi vapakwa ndele tamulihu omadu keembila davo momipoloteni. Paife keshe umwe ondahala nee tohoololapo iinima yayi andike mupula apa, yo oyo yahuina eitamukala nayo. Shotete opena onyili oyo tokala ashike toyi kongele oukadona unene tuu uulikadjona ava veli meefikola vomito dopokati, tokala ashike tovape oimaliwa ove tovafala kondunda yoye yokunangala. Shaa wayi naye tomupe eshi tomupe opo akofe eemofideso, ove tokufa onyili yange yimufipe komavelo nokokeyinu waye. Manga nee tayi fipi ove otowalikana kwame opo ndimone oonde oyo dho neembongo doye otadiyi pombanda. Ashike okakadona ngenge owayi nako lumwe inokelifola vali shaashi ngaho kenako ashike eehani 8 kewuye komulonga ohonde oku. Onyili eyi otayi pumbwa kunyama lumwe moshivike ile shidulifepo. Oshinima oshitivali opena ombadi oyo tokala ashike hoyi ulike eebesa odo daumbata eemwenyo dovanhu vahapu. Obesa oyo tayi kakondama novanhu vahapu ovena okulikolelamo eemeke vo veete ohonde komulonga ohonde oku, do eembongo doye tadi londo. Ombadi eyi otayi kala hoyi ulike lu3 momwedhi ile shidulifepo. Oshinima oshititatu okukala topenge omunhu kudya mepata leni keshe konima yeehani 5. Apa ame andikala andihoolola mwene kutya pengelye shahuninwa okukala una olinga eyi komunwe goye oyo tayi kala tayi fipi ohonde komunwe goye. Ngenge tayi lyana unene neembongo doye osho ngoo dauka pombanda, nokonima yeedula 10 ouna kukufa ngaa uushilo ove tuuya komulonga ohonde oku, ashike inoshihetekela wuyikufeko komunwe goye nande nayikale tayi lyana shifike peni. Ondiwete kutya omwaudange nawa nomwapwiikina nawa. Paife ondahala tamufikama ndele keshe umwe tohoolola ashike
hamunu tokufapo eshi shaholowapo nale kumukweni. Ondahala kutya keshe umwe kufapo shoye shimwe. Ovalumentu okwali ashike vamana momesho kaviwete eshi tava hololapo. Opo nee Martin okwafikama ndele tati ame ondahala ombati. Tangeni okwati ye okwahala olinga, opo nee Paulus okwati otakufapo onyili. Ondudu yati yalo amushe paife mwatambulwako kendikilo milaulo. Omutafimaneka omwa wetu edina laye Satana. Oye ena kukala pamwe nashe. Ashike omuna kukoneka kutya sha wahuluko nuuyamba woye otawu kushikula, ano ihautaambathana shikwawo. Ngenge wakatopa kuwanifapo iinima yeyi, eliko loye otali halakanapo ndele totoka filu. Ndahala kutya tali yelapo lela ndele tofe pedulo mushila wambishi. Konima yethimbo lihupi ouna kuninga ombudji. Paife fikameni koumwe noumwe muyambekele iilonga yeni. Iinima yenyili nolinga nombadi otayi muhange komaumbo yeni tamukapewa. Amushe shimuli apako kuumbo veni veembanga okwa oimaliwa $130,000. Kutya nee osheyakonga helipi ami mwene ndishishi. Anga ndadimbwa odikwako shilu. Mehangano omu ihamudiwa. Kamuna omadi monima shapo ongenge wasa. Kombinga kutya onga helipi mbela oungeshefa nongeleka tayi uyapo, omumwa wetu oye ena kumuningila iinima ye. Valumentu okwali ashike tava monika vafa vakumwa, ano vapwalala vafa ehuwa dapundwa komapungu. Omulile oye valombwela vali kutya otava kala tava popi omalaka ayehe okombanda yetu. Konima yelimweneneno lishona ondudu oya kufa ehonde odolya mehanona edivateta omitwe. Keshe umwe tapewa anwe oonde okana akaateta. Ovalumentu nye vanumo uumbadana apa waningina. Oviwete nokuli veli muunyuni umwe ano viwete konawa. Ovatameka nokuli okuyola nokupopya. Keumbo la Paulus okuna ashike Engalida Junior ashike eya megumbo ta ehama omutwe nokonima yethimbo lihupi omwakukuta nokuli. Ndevatile ano shitenya sha Sara vali kudengela ongodhi ya Paulus ashike kayali momepo. Konima yomafiku 5 tava holeke okana sho shili komumbi oshongo shili kevale. Vanhu vomagumbo ovamati nano tangeni ovali kudenga engodhi ashike kapwali munyamukuli. Ovakuluntu va David otavati ohava mono David keshe efiku komatango alushe ena ondjato yilaula peke. Eshi hashi vakumwitha osheshi ashike ngenge vayipo puye ihava mono apata ningini, ano ohaalakanapo ashike ye oheva difa omahulili. Ovakuluntu vaya vatokolopo vayepo vanhu nongundana valombwela okwali yeva difa omahulili unene. Okuuda omona wavo afila momuthitu wa Botswana ndele kapwali nande umwe tadulu kuya opo afila shaashi kapena omukonda tagu yandja uuyelele wofaafa. Ovakuluntu vaya vakala ngoni have mumono nafyo vatokola oshiluli eshive shitaataye. Ovanhu ovapofipalekwa komausona avo vatula keemwenyo sho eshi osho tashi vafininikile vakaninge iinima yomilaulo kalishi loye itali kutwama. Osho umwe womavashinda va David yeli popila. Paulus navakwawo veli ashike koshilongo eshi vakalela omwalikadjo wotava yofa eembela kadishivike kutya otashike. Ofiku umwe ondudu oyevalekela nashiva ovamati vakachachaka oveli nale movenduka. Tava tameka okukonga eenele dhokunangala neehotela dakula movenduka. Ovalumentu uumbo vavo okwali vafula keembongo. Shitukulo oshititano andi mulesheleko shitukulo shitiyama katukulo katenda kotete shinamati vatameka vambekwa nee shitukulo shitiyama ongula yeshikwasha. Ovalumentu ava vatatu ovaya meefitola vakalande oijalomwa yavo ipe nomatukutuku
avomape ashike opo ashike adimo ipakete. Paulus okwalanda etemba lo Mercedes Benz ano eshete loluvala ledu okwali omashete ahunina ile ndiche opo akondo. Tangenyo okwalanda ongusheshe ano BMW yoluvala lehuli ongusheshe ina opo ashike yakondo. Madina okwalanda Range Rover ipe na opo yakondo. Abalumina aba kwali vuudite ombili yopokafimbo. Tabashinga omuntu wabo bauka ko hotela oyo yakula aifanwa Kalahari Hotel. Paulus okwalombwela bokotati ye okwahala okukonga onele yaye movenduka. Inahala vali kwenda kowambo mono ho movenduka uunona buukadhona ovehadimo shimwe vali omuna nakahiti hatapateke shanda kufamo omafo omapukanena yena kuliyeta komutemo ngaashi uunona velimo unama omo edu ashike toyele shanga okutala ashike apa avanwine ame ondatela po madepa osho. Tangenyo okwamo tati ye otaka kala komafuta shashi oko ehole. Martin okwati ye otaka kala kowambo ano taka tungila mundangwa ye omo taka ninga ongeleka ye omo ye akapukule editova nododapuka. Paulus okwayala mokule tati edidapuka shapo toti tokedikanifa shashi ove wapuka mana. Konima okwatwikela tati mongula taipi oshikundu ovena kuya kowambo opo vekelihwe omadu keembila dovana babo. Abalumeno okwali tavali oshinjola nafyo ethimbo lokukananga lafika. Batokola opo vaye manga pondje yohotela yovekelikongele uukumbafa womesho vati itavanangala neenyala pokati komaulu neembongo dihena ovale. Babupile shitata bati mboli kuukengeli osho nee kulinga. Ya ngenge otodimbuka nawa ne tangeni eshivaolola pinima pena ndishitangeni okwakufapo alinga inya taikala konwa. Ye Paulus okwakufapo onyile itaikala taisipo ukadona. Yo Martin okwaolola ongeleka shitukulo shiti amono osho nee shili kombinga ya Martin yashi namata aveli. Ye kombinga David omudimbuka nawa ndishovenya wafila komulonga ko kutya momeya munye alombwa kuti inayamu shitapo tuwambile kolwapo kulipo nga oshiluli. Ya wano natuhule inena owalo kambuya kakedi todengele kongo joyi 08341 54 27 341 ano 081 64 27 861. Tangu nene kwa shiwa pulikina amusimaneko. Oh, wonderful God.